Yes, reka ngusuze kandi nkwifurize kugubwa neza ufata umwanya ukagenda ubana natwe muri gahunda z'amakuru atandukanye, amakuru bari kugenda avugwa mu myidagaduro yo mu Rwanda, mu Burundi ndetse no kw'isi hose, kandi tubagezaho n'andi makuru atandukanye abari kugenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye ndetse n'andi abari kugenda yandikwa mu binyamakuru bitandukanye. Niba rero ari ubwa mbere dukurikiye, reba munsi ya video kore subscribe maze dukomeze tugende tubana gatanu kuri gatanu muri gahunda zose itugenda tubagezaho. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Ndizera ko rero mwatangiye kugenda mubibona ku mashusho. Ni Nsengiyumva François wamenyekanye mu muziki w'u Rwanda nk'igisupusupu, aho rero acuranga umuduri akoresheje duti ndetse n'imfunguzo, ibintu rero yazanye ndetse bikagenda binakundwa n'abantu benshi. Yari amaze igihe kingana n'amezi abiri afunzwe, aho yari akurikiranweho icyaha cyo gusambanya umwana uri munsi y'imyaka 14. Rero kuri ubu ngubu rero akaba yararekuwe. Inkuru yaje ari nziza ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa 8 umwaka wa 2021. Tugiye kurebera byinshi rero kuri we ndetse na byinshi yatangaje nyuma yo kuva muri gereza ndetse n'akanyamuneza afitiwe mu rugo nyuma y'uko rero urukiko rumugiriye umwere. Nibyo rero tugiye kugarukaho, ngusabe rero bane natwe, kandi niba ari no bwa mbere dukurikiye, urebe munsi ya video kore subscribe maze dukomeze tugende tubana gatanu kuri gatanu muri gahunda zose itugenda tubagezaho. Nsengiyumva François rero wamenyekanye mu muziki w'u Rwanda, ni umugabo uri mu kigero cy'imyaka 42 y'amavuko, akaba atuye mu ntara y'Uburasirazuba bw'u Rwanda, mu karere ka Gatsibo, mu murenge wa Kiziguro, mu kagari ka Rubona, mu mudugudu wa Kinamba, aho atuye rero n'umugore we bafitanye abana babiri b'abakobwa, ndetse rero bakaba baba mu nzu nziza Nsengiyumva François yaguze nyuma y'uko rero umuziki wari umaze kumuhira ndetse ibintu byahise bihindura ubuzima bwiwe. Rero mbere yuko tugaruka kuri byinshi kuri Nsengiyumva François yatangaje nyuma yuko rero arekuwe ndetse nyuma yuko asubiriye mu buzima busanzwe, reka tubanze rero turebere hamwe urubanza rw'uko rwagenze nyuma yuko rero umuhanzi Nsengiyumva François cyangwa se yari yajuririye icyemezo cyo gufungwa by'agateganyo iminsi 30. Yari yafatiwe rero iki cyemezo n'urukiko rw'ibanze rwa Kiramuru, ndetse rero icyo gihe akaba yarahise ajurira. Nsengiyumva François rero wari warajuriye icyemezo cyo gufungwa by'agateganyo iminsi 30. Irero ikaba yari yarabikatiwe n'urukiko rw'ibanze rwa Kiramuruzi. Yabwiye urukiko rwisumbuye rwa Nyagatare ko ibyo akekwaho bitabaye. Maître rero Nizeyimana Boniface niwe wunganira Nsengiyumva François, yari yabwiye urukiko ko rero umukiriya warengana kandi ko urukiko rutashingira ku batangabuhamya batanzwe n'ubushinjacyaha kuko ubuhamya bwabo rero babubuze. Maître rero Nizeyimana Boniface wagarutse rero kuri raporo ya muganga yagaragaje ko umukobwa rero bivugwa ko yasambanyijwe na Nsengiyumva François basanze rero arwaye indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina zisanzwe zifitwe na Nsengiyumva. Icyo gihe rero uyu munyamategeko yavugaga ko Nsengiyumva yafashe uwo mwana ahamaze iminsi 2 gusa. Ati ntabwo byumvikana ukuntu umuntu yamara ahantu iminsi 2 agahita yandura indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Uyu munsi rero ubwo rero cyangwa se umunsi ku itariki ya 26 ubwo urukiko rwasomaga icyemezo cyarwo, urukiko rwisumbuye rero rwasanze impamvu urukiko rw'ibanze rwa Kiramuruzi rwemeje ko zikomeye rwatuma Nsengiyumva François akekwaho icyaha cyo gusambanya umwana, ndetse bikaba barasanze bidahagije ko cyangwa se ibimenyetso byatanze bidahagijwe ko impamvu zatuma rero Nsengiyumva François akomeza kugenda afunga. Urukiko rero rwari rwajuririye iki cyemezo ndetse rero rwavuze ko raporo ya muganga yashingiweho n'urukiko rw'ibanze rwa Kiramuruzi itaba impamvu ikomeye ituma ukekwaho icyaha cyo gusambanya umwana yakomeza kugenda afungwa, cyangwa se dore ko raporo yagaragaje ko nyuma yo gupima umwana ko nta bimenyetso by'uko yasambanyijwe. Kuri trichomonas vaginaire na bagiteri basanze mu gitsina cy'uyu mwana, bigatuma rero urukiko rw'ibanze rubona ko hagati y'umwana na Nsengiyumva François baba barazanduzanyije igihe yamusambanyaga. Urukiko rero rwajuririwe siko rubibona kuko muganga yagaragaje ko izo ndwara trichomonas ndetse na bagiteri zidakomboka rero ku gusambanywa kuko yari amaze igihe kinini azifite cyangwa se azisanganwe.
cyane ko rero umwana yari amaze iminsi 2 yonyine kwa Nsengiyumva. Nanone rero kandi ruvuga ko mu bipimo byafashwe kuri Nsengiyumva François byagaragaje ko yanduye indwara yandurira mu mibonano mpuzabitsina yitwa syphilis. Inyamara rero ku mwana bavuga ko we wahohotewe iyi ndwara ntayayo yagaragaje ko afite. Maître rero Nizeyimana Boniface bunganiraga rero uregwa nyuma y'icyemezo yagize icyo avuga, aho yagize ati ni kigaragaza ko ubutabera bw'u Rwanda bukora neza. Yavuze rero ko nkuko yari yaburanya bigaragaza ko umukiriya warengana bikaba byarahwereweho arekurwa. Ati ni ikimenyetso rero ku butabera bw'u Rwanda butangwa neza. Akomeza agira ati ubutabera bw'u Rwanda burakora kandi nta warengana mu gihe rero bigaragara ko icyaha atagikoze. Yaboneyeho rero guha ubuhamya abanyarwanda kugendera kuri icyaha n'icyatuma bajyanwa mu nkiko kuko kugezwa mu butabera byangiza isura y'umuntu. Akaba rero ari byo uyu munyamategeko yatangaje nyuma y'uko rero uru rubanza rwa Nsengiyumva François rurangiye, bigategekwa rero ko Nsengiyumva François arajya yitaba mu mpera z'ukwezi buri kwezi ku rukiko kugira ngo babone cyangwa se bagire ibindi bamubaza. Nyuma rero yo kurekurwa ni ibyishimo bidasanzwe kwa Nsengiyumva François nkuko rero byagaragaye ku mafoto rero yashyize ku rubuga rwe rwa WhatsApp nyuma y'uko yararekuwe. Yagaragaje ko yishimiye kuba yongeye gusubira mu muryango we, aho yongeye gusubirana n'umugore we ndetse n'abana be, dore ko afite abana 2 nkuko rero yagiye abigaragaza. Ni ibyishimo bidasanzwe kuri we. Reka turebere hamwe rero ibintu bitangaje wamenya kuri uyu mugabo Nsengiyumva François wamamaye mu muziki w'u Rwanda nka IGISUPUSUPU. Uyu mugabo rero yizihiza isabukuru y'amavuko atazi itariki yavukiye. Avuga rero ko yavutse mu mwaka w'1977, bivuze ko rero kuri ubu afite imyaka 42 y'amavuko. Abajijwe niba rero ajya yizihiza anniversaire yagize ati iyo umwaka ugeze kwizihiza anniversaire byo ni lazima ewa nkibuka itariki navutseho. Abajijwe niba rero yibuka itariki yavukiyeho agira ati oya, gusa rero avuga ko ababyeyi be bamubwiye ko yavutse mu kwezi kwa 7. Ikindi gitangaje rero kuri uyu mugabo yaterese atagira imitungo. Nsengiyumva François rero yagiye gutereta umukobwa witwa Musabyimana Henriette babana kuri ubu ngubu, ndetse akaba avuga ko icyo gihe nta mitungo yagiraga. Umukobwa rero abanza kwanga, aramubwira ati itonde ibintu biva mu maboko, aremera barabana. Uyu muhanzi rero wamamaye abikesha gucuranga umuduri. Avuga ko rero ubwo yashyingirwaga atari yarigeze abwira umukunzi we ko ari umuhanzi. Maria Jeanne rero yatumye amenyekana, avuga ko ari inkuru mpamo. Nsengiyumva François rero yavuze ko indirimbo Maria Jeanne ari inkuru mpamo y'umukobwa witwa uko bahuriye ku Kinamba mu mudugudu cyangwa se mu kagari ka Kinamba mu kagari ka Rubona muri Gatsiburera. Ati narigendeye gutya ndi gucuranga nk'umuhanzi. Umukobwa rero ndamureba gutya turarebana ndetse ndamubwira ati mubaze izina rye, arambwira ati yitwa Maria Jeanne, arampinga. Icyo gihe rero niho nahise nk'uringanzi. Ibi rero ni bimwe mu bintu bitangaje kuri uyu muhanzi umaze kugenda yigarurira imitima ya benshi, aho yagiye akundwa n'abatari bake, ndetse kuri ubu ngubu bakaba akomeje kugenda yishima nyuma yo kurekurwa, aho rero urukiko rwamugize umwere ku byaha yarakurikiranyweho. Ngayo nguko rero reka ngusabe niba ari ubwa mbere dukurikiye munsi ya video ukore subscribe kugira ngo dukomeze tugende tubana 5 kuri 5 muri gahunda zose tugenda tubagezaho z'amakuru n'ibindi biganiro byose byibanda ku myidagaduro ibiri kugenda ivugwa mu Rwanda, mu Burundi ndetse no kw'isi hose. Amahoro y'Imana akomeze kugenda abana namwe, turabakunda cyane.